Saya Adwa Maisara binti Abdullah, wartawan cilik TV PSS dari SJKC Peng. Hari ini kita akan mengadakan Hari Perkemahan Tahunan Sekolah 2025. Jom ikuti aktiviti menarik sepanjang Hari Perkemahan ini. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Sekian saja laporan saya pada kali ini. Hari Perkemahan benar-benar memberi pengalaman yang menyeronokkan dan bermakna kepada semua murid. Saya Adwa Maisara binti Abdullah, wartawan cilik TV PSS. Kita jumpa lagi dalam liputan seterusnya.